Biang siang bahai pi ki pelok prajor cak ni ka video yang tehni por yo continue biang batai pi pang ke YouTube. Te kama di opinin de upload ka video itu kamnu usdang pi y YouTube channel. Te so vila de pa download pi YouTube Studio na po Play Store te ye kitu ki pelok wan pe download ka ni ke YouTube Studio snya ba download no sendon wato lang ba new YouTube Studio je le bon jai hapo yang ka ni ka YouTube channel yang i. Te so vila wa important to tipi chuau kredit ga ni ke YouTube channel tadam kam ba uni YouTube Studio hinu bentale te ko wi ko request na pi ki pelok prajor la to pi wadang wan thme po yong kani ka YouTube channel nga tes nya ba ham da mu subscribe wa to da bon je ki jing hi kai wadaw ap kamnu monetize pi ga kani ka Facebook profile pi la ne kamnu monetize pi ga kani ka YouTube channel pi la ne kamnu pon poi pi sa pi chabang account la ne kamnu apply Google AdSense pin pi bon je ki jing hi kai wadaw ap chpang ka Facebook wa chpang ka YouTube ma tes nya ba ham da mu subscribe yo sedang no ka kani ka video sundon te ton sedang sundon yo like kani ka video jrong vre tuan kong am kam snya thu chwa phi ke ye ka kani ka YouTube Studio te kani ka YouTube Studio man go kam ni ne wa yi i control ka tai ka YouTube channel wa create i hapo yong kani ka YouTube Studio je i pai ka nu subscriber yo i je i pai hadu kan nu kan ta yo voice time mi lang ba kani ka video je i pai hadu kan nu yo earning i je upload video la ne short video la je edit ki description ki title ki hashtag je book ki video unlisted private public je pai dinu poi kani ka view i je pai hadu kan nu mut view ga kani video ha chisngi je pai gnu ka data wa collect bai ko hapo yong kani ka YouTube Studio hapo yong kata ka YouTube channel credit dapoi bai ko hapo yong kani ka YouTube Studio kate to ong ga ka YouTube Studio te kama diu pi hapo yong ka Facebook professional te da peniu ko hadu kan nu yo earning pi hadu kan nu mut yo engage pi kam ki like kam ki comment lane kam ka tu kan net follower kam ka reach kam te ja mo je le monetize hapo yong kani ka YouTube Studio kam ka Facebook inong sundon hapo professional nong yo pi kitu ki monetize yong ka Facebook te kani ka YouTube channel la yi pi pat hapo yong kani ka YouTube Studio je le monetize je apply Google AdSense hapo yong kani ka YouTube Studio je le bon jai per hapo yong kani ka YouTube Studio waro jai kat wa am kam pi le hapo yong kani ka YouTube channel pinong lang baw ni ba YouTube Studio kate to ong ka YouTube Studio te ko arwan yo continue biang ha ka next video te do di te don hi kama dio da every kani video yo pun kun no ga sindon yo continue wan ha ka next video one yo pun yo pi kamnu upload video pi lane kamnu choose public lane private unlisted lane kamnu bo title kamnu bo description lane kamnu bo thumbnail pi te dang bon jai daw hi kai pi step by A to Z by ma ni tes ne ba ham dam re like comment subscribe ka kani video pun ko yang pun ko mo yang pi session te yo continue wa to ka te da met da sentia ngala ka do kam ni ko au batai pi chpang kani YouTube Studio te yo continue wan ha ka next video kuble sibon kuble jarmu wa da pai pi ka kani video do ini